С участием банков и предпринимателей города мы продолжаем нашу акцию «Таза Казахстан», инициированную в прошлом году президентом, главой государства. В рамках «Таза Казахстан» вот весенний прекрасный день. Все банки отозвались выйти на общий городской субботник. Эта акция направлена на чистоту, на защиту экологии. И хотел бы поблагодарить все городские организации, которые также активно отозвались, все банки. Большая экологическая акция. Пусть наш город, наша страна будет самым чистым. Мы за акцию «Таза Казахстан». Ұлттық банк таза болашақ үшін. Таза! 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 Тұрақты қаржы, тұрақты экология. Экологияны экономикамен қолдаймыз! Таза Қазақстан, таза болашақ. Отбасы, басты байлық, ауланы таза ұстайық. Жасыл болашақ қаржыдан басталады. Таза Қазақстан қаржы секторының таңдауы. Табиғатқа қамқор, берекеге жол!